Salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kita semua diakui umatnya dan mendapat syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Dan selanjutnya acaranya ini adalah halal bihalal meskipun sudah telat. Kebagian sawal. Kebagian sawal. Tapi kita semua merendahkan hati untuk saling memaafkan apabila satu sama lain di antara kita semua ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maka kita saling memaafkan. Kan gitu? Dan pulang dari sini sudah kosong-kosong istilahnya. Tidak ada dosa di antara kita. Amin. Dan untuk mengisi acara pada pagi hari ini karena tidak ada materi, maka kita berdoa sebentar. Berdoa semoga acara kita, grup kita semakin solid, tidak ada halangan untuk kedepannya ketika ada pertemuan ini ngarani semakin semangat gitu. Jadi pertemuannya tidak sampai ini tok, nanti ada pertemuan selanjutnya. Dan kedua kita mendoakan mungkin bapak-bapak kita, mbak-mbak kita atau orang tua kita yang sudah mendahului kita, arwah-arwahnya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kita langsung duduk. Marilah kita membaca Al-Fatihah dan membaca tahlil sebentar, nanti setelahnya nanti ngobrol-ngobrol lagi. Jadi marilah kita berdoa bersama. Liridhoillah wa bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Wa nimna lam ya'lam mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal amilin wal salihin wal muslimin jamil malaikatul muqarrabin khususan sayyidina Abdul Qadir Jilani wa khususan sedaya alam kubur kita sedaya mugi-mugi dipun ngapunten sedaya kelepatanipun dan dipun rame amal ibadahipun dan dipun bangkitaken dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Liqadai hajatina al-Fatihah. Iqra surat al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al-waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 أفضل تكريم على منه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا دائما حمدا كثيرا من يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا غفورا ونسورا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات والغفير وقصد غفر الحمد ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين المتقين إماما رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا تدرك وأنت خير الوارثين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله صل علينا رزقا واسعا من رجال محسن غيبك بخير من هذه المخلوق بفضلك وقولا منك بخير حسابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk selanjutnya dilanjutkan ngobrol-ngobrol ramah-tamah. Monggo sing baru datang Bendang. Aduh, sambutan iki lho mau sing gonceng iki. Iki kali sombong. Kok kali rong satane kan botol. Sampai lewat sampai bakar main. Lapangan iku lho, lapangan. Teko anu belum? Pesawat terbang kuwi. Kasih sambutan. Iki halo-halone wis tak nyanyi aku. Sing penting bahagia ngono lah. Kadang ya miring, kadang ya lurus. Kadang lurus ya. Kadang menggoe. Ya iya. Sing nyasar Mas apa? Sing nyasar Mas apa? Ayo. Wis aku pamae gelem aku. Sore sepor. Bendang salim dhisik to. Wah, dia salim-salim. Ya, mungkin saling. Lah, kuwi mau salim-salim negara kan. Ugong, kene ugong. Wes. Ndak salim tuh sama kene. Oh, iki bahasa goceng itu. Parah. Tapi Pak tahunnya masih mantap. Normal kan aku. Tahunnya masih mantap. Marai kambingnya ra Ya dijahit. iya wis tahunnya masih mati. Dan tapi sampean ngetan terus. Nah, kuwi nggawa apa iki? Hah? Kresek kuwi nggawa apa? Apa nih? Gowo kaine. Blanky. Nggawa kain. Lampu merah ngiri berarti enggak kanan. Lampu merah. Kadangnya tahun ini loh. Lurus arah Kan tahun ini kabeh loh. Ya keren ya toh. Kok sampai sakmono sing gonceng. Pengen Belajar kok sampai Tersangka gila tersangka gila. Lagi aku ngene apa formane iki wis joho. Mas rawuh buka